Subhankar Hajai, Haflong Boldoran. Sini Sanger ha Trimoti Pomra Kemprai, Tongjan Raji, Bomang Soni, Ibu Channel Lari Raji Rauna Bisar Sangbat, masih video nuba, pun ang buni Garawais Common, puni Sleiman Mangzoba. Kurban Clay, ang do NS ke Longpin Dada, ang level NS paper ni Hamza Makas Modlat. Itulah sebab jebu in Nozaba 2016 ha April 26 for marriage klaiba udah yang mana mondira Nozaba 26 April ha notary tifu ha bisi klairiba ulba ni mauni bisi difali tabuning kuning ora ukil to ala IM jai dong karbe yang long mas council ni kuning klairiba Dehem lugat sebab ko mondir ha Nozaba mondir ha Nozaba sebab graude 100% mosol se bude grau mosol ode yang nak sebab korong baisiba ni raji ha dongjen raji ha bisar klaiba bisar riba jika bo orang grau masih tenang joba korong baisiba ni bisar de raji ari ya bade ulik ni soya usise jin nokhorjang busin nokhorjang sanglai mat ada Longba mo tahu jin nokorla thangba hamjoya rada thangya he bo busi jajara butu siang se oraha refeng laiba phasing laiba sain laiba angke phlairu dui nomor dam ada bu angge thiba ko pregnant lai hi kalang hi 28 kali thangpin labang kuistanya ba hat bu pregnant jaba kede anade laisibu nuya mitsu mithia ang thabo thamai Ada bun bisingan neng, sing 26 Nozaba kita ang 18 Mei neng, subordinate judge Angel Thomas Council Court ha, ang ay jingla jinasan dara para ha, ang jilai pa jaya, udah jang ira ang divorce petition file klaiba, 2016 ni 18 Mei, udah bu case bu suli falangka, udah 6 Oktober, bu 20 nai ban sih udah, 6 Oktober 2016 Urabo Zatsang Bushin Nokor Jin Nokor wa Angang Bu Ulinia Ungkal Tikla Angla Peprang Piaka Tawo Muzari ke Juri ni Sabjang Bisadar ni Sabjang Long Dada Bisar Klai Lehi Puila de Rang Pasadar Sin Rimat Slaiba Zimasanik Mane Dai Udajang Sekabo Ulla Bang Suya Dindahan Mulokala Si 70,000 Rimasan Bani Ang 70,000 bu raya opaka. Ira garong masih tenang bu bu sekarang raja bisar laibat siapa ke? Bisar lai kalau ang dai semanang tu. Siapa raja dai laya, dai busia. Kali busin retolai. Di nomor siapa? Bu ke kota longyat sih. Kau kode parti magin kebu longnat se bisar klaiba nalai bo longdu anak doa rekod nong thare so kota rekod dong buku ke tangan bo sari be kopi sangkate mainang kota tangkaneng maidu kode magin parti kebu longdu kabo bo kod action klaidu irat kade phaiya council kota kade kabo Guwahati High Court bangbasi family court bangbasi thate nalai bo thangdu Ode he High Court appeal klaiba ode he order stay klaiba na ibu fasa 70,000 bu riaba ke jajawiya dada High Court bu appeal klaiga ode bu High Court bu lamai bu order ke stay klaiga 2016 17 January jana itu ode stay klai dada 2019 na judgment order rika de ibu bisar ke de council court review klai nisin di masan dara parase Ulai customary under ase, udah bani nisi review klai dada, mana fair judgment ri, terus happy naka. Ora bu appeal klai bat seba, so appeal bu klai ya. Council court se, pin long pin wajin ke, long pin wani tangka. Bu case bu 2019 bang suli, kejarala thaula ka 20 ala kia lockdown jabani bond jahi, 2022 ni 8 July ha, bu case jami ba. Boli babu angse Hyderabad nfrang
alang alang faiba flight bara cross clay so bu iramang faifia council court odara bu ukhalin judgment atba angke dei dara jangla nisbo noja balen jaka notary dikwa notary clay kala nala mahai sibungse odebani ning 4 lakhs rupees ri 4 lakhs ri tsbane ang buke 2 installment arima sanba mai taisini bisingha July atba do tebo ang buke nabane agos bu next patangane agosane ang personal loan lagi personal loan lada untane era 4 lakhs ka cash amount kota ang deposit lay council court ode he butsiba ko je NGOs ne bisar ribati মানে DSU JNS DWA মহিলা সমিতি মানে নাবাগাতি आं क्रिप्ट सिबलाय याखादोहा बुगराव केदे आंदे थामाया दिन ससेयाव सुर खियाबान ओदे हे दुहा राजिना बिसार साइंबा बु राजिना बिसार साइया गराव के नांजोबा जिने काउन्सिल कोर्टबो मासे राजिने ओदे हे दिहांगी नलायहा 2020 aning do 2020 ya krip muzare jai long dada bisar khlaiba haplong muzare umrangso muzare jing ang haplongni mane bu umrangson bani ode ijin bonnia nasin bonnia tsada dianggi ne gezara deng dada gezara dianggi bisar khlaiba naba wajao haja dis ebo maibang oli ang krip siblaya tabo jai jado muzare ode buni nokhorni sipung phaiba undi gemia batu phaiba bubiatu phaiba uni yaudayau siu phaiba buli bahak bisar matholaiba je dei sigini dangjilaiba jaya khadinfrang tinfrang biye basai niya kha sada ora garau matholaiba ba mujarrau singba buli bawo busi ei jadu sada yaw sugulaiba bunbo video rong nang hada yahona video maina behe butsiba ko high court case soli dukhot si high court ate musi case dinin basaiha girikha bu ira bu ang skatiaba bu judgment order 2028 July ni judgment ke lahise high court ha appeal klaiba bu klaiania klaiba 2023 ya klaiba January klainaiba behe uniaw na bu uran phang order jai phaika je अच्छा वो ऑर्डर आन दुआ गिरे मोबाइल आसपांबा ओरामफां इबु केस ते नॉट मेंटेनेबल से हाई कोर्ट मेंटेनेबल जाया इबु दे निसिन काउंसिल आसे जामा थिथि ओदे बाने ओरा डिसमिस जाखाबो केस डिस्पोज अफ जा ओदे सिगांगा एफआईआर खलाइबा आन बसावा सेनानो क्रिम नखरनि फिसे बसावा एफआईआर खलाइबा जे आं बुसिना थाइन दंबा सिगां भिडिअ थिबालायनो आं बुसिना थाइन दंबा जिना दंबा आं से बुसिना दंबा बुसिया खावलाय मिथिमलाय बुसिया आंखौ हैदेंबा irade ande labba girenia sangsipmang faida sangha phaiba khali strike dongba IPF ni strike dongba sangsi phaika gonta sejen barandan khamkha sat datsi mukhamla datsi ji mang group silingya ore thangpin lakha jang buke doba subat sada angke 498 a ha section 498 a ha case laiba domestic violence ni odehe anlugo ha anbada masike odan bubike बुलिबो केस रिफाबा बुबो एरा हाफ्लङा थाना गिरिबाले दिमासा थाना गिरिबाले हो दिफु टाउन आउट पोस्ट आसे टीओपी आसे ओरा केस रिबा तो बु केस बो जामदादा बु केस बो एरा हा जामनि 1310 Ulba 2021 Jamka, Redu prosecution could not prove guilt of the accused person, namely An Bumujang and Abin Bumu under section 498A IPC ni Darajang. And domestic violence proof like Fia Haze, and Buka Dovashuba, no alab that Dovashuba, and the horseman, Dovashuba, and the horseman Labon, no Alang do ifnang Sifnang Niada Labuka Sera Don Dolemas Flamate, Olip. Andan fall case riba an nokhora phaiga sala an nobro sibo thamai se jiu ja hala hausibo thamai ya la goro phaiya banse thamai ya de family court
फेमिलि कर्टनि गाराव थियाबो जाबोखा फेमिलि कर्टआला मेन्टेनेन्स निख्लायहि सिगां बु 2016 आन रखा मेन्टेनेन्स नांदो सादा 17 आरि बसर मेन्टेनेन्स नांदो सन ओरा 7000 पर मंथ सांबा वो 7000 पर मंथ रिफालांखा सबो आं इरा 2022 इरा काउन्सिल कोर्टा केस डिस्पोज ऑफ दा 4 लाख सिनेमा सानबानि आं पर्सनल लोन रायरिबानि उनथानला फैसा थुसिर दावफियाखा रियाइन दंबा सिकाबो इबोथ एग्जीक्यूशन केस रिदा बुसि बु फैसा केबो ओरा 2 लाख समथिंग 20-30 लाख उली माइदु बुके 4 months टाइम रिबा बु बिटे कोर्ट सिदु आंला बुगराव के मानदारा रितु तो बाकिला आंला कोर्ट केस ला मुसिकिरे क्लियर से एरा ओदे हाई कोर्ट फां इबो नॉट मेंटेनेबल से हाई फिनाबानि एरा बु एपिल खालायफिनबा द एपिल माने ओराबो मेंटेनेंस 50 लाख नांदो जादा एरा 50 लाख ला आंगे फाइनखाबो 50 लाख ते माइया ओरन 50 लाख ते आसा दाजा बायथिं सुबुं लाखे बो जाय जाबा बिलाइंगो थांबा जाबो के बुजिलायमान आंदो उलै 50 लाख 1 crore जाबायमा नांगिया जाम दाम के आन 4 लाख सिनिं जाबायमा नांगिया जारके सुवासि उलै जिदिं बायमा नांगिया फ्रिके दं लाहादे हामदों बे उदय आं मासिग्राव नांगौ बखौ तुहा आंगे दाखना नजामाथि खानाबानि त्रादा आगासिया बु 7 तारिख बुसिन बुनिं थलाबा दुहा भिडिअ हा थाइजौआरि थाना थांबा थाइजौआरि थाना थिबानोगो आइ एरा दै दिन जाया हाप्लङानि थाला हाप्लङ फायगा हाप्लङला हाप्लङ थानाव थिने कोर्टनिफ्राय अर्डार नांदो कोर्टला बिदि अर्डार रिमा अलरेडी इन ट्रायला दं थाला ला बु केसबो नाबानिया डिवोर्स निख्लायनिया बु मेंटेनेंस निख्लायसे कोर्टा दंयाबो ओदेबानि आंला 2022 आ काउन्सिल कोर्टा इरा डिवोर्स रिका 4 लाख सांगे 4 लाख रिका गुवाहाटी हा बुके एपिल लायगा ओरा बां नॉट मेंटेनेबल सादा मिनिसि मार्च बदाय हा 2024 नि मार्च बदाय फर्स्ट वीक 5th of March उलबानि जजमेंट रिबानि इउ सुंदे ओदिबानि आंला एप्रिल नि 1 तारिख मंदिर हा दाखनान बसाया नजागिनाया मोजां नजागिनाया नंदो तारा दिमासान दारा थिबान खिलेमा नांदो रायजा मिथिजावमा नांदो थिबान दाखना बसाय खाया मोजां आंला मिनिसि एप्रिल नि 1 तारिख नि मंदिरा नजाखा ओदे लुगु माबाहा रेजिस्टार मैरिज बो गुवाहाटी आख्लायखा बेबो सर्टिफिकेट दं ओदिबानि दाखनादे बु आस्लाय जाबाय लाहाथेबो दाना सायादे कुसि मोजां सिख्लाय सबाय समा